Mau do kweto gege bawe ya. Amo vilo kpo bade do vitikli leme. Akai vilo kpo ne wa. Wenwe amore si bigbo kpo do. Kweto leme o nuko yi no vewu. Bo vilo kpo achite do vitikli leme lobodo. Ekpe mo. Kweto ta si lo kpo ta lo kpo si hudo we. Edo lo bena dia tando hen lo kpo. Akai vilo kpo ne de na do lekpe mo de nlero yi gboro hen mo me ku yon wa lo bena dia ne nu nu ma u gbe o lo bo rombo de ku sona zan wo wa ko gbe ina we o aba mena dia ke to no aba mena dia gbe zan mi ton ne o vi alors pa ne de ko de o video e beno di khasilo ndebu sinu ko aba mena do vi mon ko to le me a e yodo me video do vitikli le me o aba mena yi vi mon ko to non ba mena yi un do gbe si so me kwa bado akuro ze gba me sin de hiko elo gwenu gen ko de wa me boy no ko de ma no se de gbe me ton mena hando Genèse 15 verset 16 e mi rando vitikli twele na le ko wafi do amboliti le ko huwe somo di bonu manya esifia maudo vilo poba do vitikli leme videwa lobono peketa ro honto gboji videwa bo eje tabasi nu ko eno hon gbede a nwetu noi e o a videwa bo ko no tagba sien bio ba alimenter de a eno ba lide ke ka lobono de janwe lo ba sinu tagba o lobono rien zonu yibuli lobono do ekpe mo fie mi wulu nu ya wa je ekpe mo na dio nu lo ta nami vilokpo dena yita gbaleda kon le bla fu awon le de Jesus sin comme ami oh mau nami atie nu ma vi mon koton dena dio nu e ma do yiwe gandi ado renu cheme do kwechegbe do kacheche do communauté cheme do Jesus sin comme ami wala debude yi amore le ton lo ma zombo Ogbaza tiemalo nuko yiwe ao. Eya ekpe molo. Do Jésus Christ sin comme. Ami. Egbe dionze gbeta. Lobo gosin ti tome. Amore le tome. Do Jésus Christ sin comme. Ami. Gaina ho. Bona lekobia ronrome. Bona lekobia gigome o gamon koton ho. Do Jésus Christ sin comme. Ami. Ndegbe. Bona besiegbe o. Unku sandon debulo bona bloka morele o de Jésus-Christ sin comme ami commentez bro je suis la 4e génération nous croyons wa kontu ezina dimadi na ma vidéo le ramero besi some le bona dio re nous to sitan like nous amba le bona gba dogbo de amorele o dodo gbazanto mero bigbo mele o like abonné wade le bona mote obi vitikli de mono hondo keta sinu ko aleme Bota batewa ena tite bana ba solution na e. Rando commentaire me. Do ekpe mo. Nou abado. Didiani bede prezento me be siegbe. Kabi AC. E diwe do renwe la me ba kwede so na AC ouvert et tabo to le kose. Kabi to to kose o ha. Amo e diwe bana diatan nou renwe we. Le bana dian lebi. De Jésus sin comme. Ogunye yande mi dudo remiton nou. Bedo azo. Gle wado prezento mi ton diwe kaje fio. Edo tero kwaji na wazero kwaji ya do Jésus Christ sin comme ndo egbe aide ron egbe o didia yo de vona bedo gbezan kwa toma nu maudo te kon vide kwa cholo bna dia ndo kwa nu me o e animo kwa egbe lobo chenwe unsalo nu iwa amore le ton gle a amo jinukusi de no na nukundi do gle we nde besi egbe do Jésus sin comme ami akuno zangla me fifo lo fifa akuno toni kono gbezan to ejin didia no tinwe Ami. Bo mahame ayi wanale ndi diyo ni tiro gbezen yelo motoma.